Para pamirsa sinamnya ngelantur mangkin atur ningayan titiang maka dide sangsara mieu sampun dhuwur yusane tidinya dari sedekah ide ngiring kadiangan ide sangsara mio nyampun ke ibu ide ne to maning ni makin ide matur mataken maju ini dia saram dia matur sisip titiang aduh ibu aku wenten sanes sarap jaga tunasang titiang duane titiang boleh puniki orti saking timpal titiang jana ketiba saking perkantin titiang ya tepatnya ide sama keparabu jana mijaya gaterene kalaning mangkin kadiangan desang Prabu Jana Mijaya yakin anu nang yadnya sane ageng pisane aku ya adanya Sang Prabu Jana Mijaya sampun kalau tak ide sang Narapati sane dakar tinggi jaksana pasti kayaknya sane ketangunan dakar ting mau tamu ya adanya
titiang ma pinunas majeng ring Ibu Agung duaning iat tekocap iadnya sanne ketanggonan ngantuk ide sang para pujana menjaya tenuen tenane si nyamin paturing jaga iya dia sesampun kadia sapuniki niusan titiang durung titiang nanang nyingakin ngeton yadnya sanne mau tamu niko keawinan melet mana titiang uning Ibu Agung unteng nepisa titiang banget mapi kayun memanah mangdanuning kadia sapunapi ya pemargin parikaraman itu yadnya itu sampai jangan menjadi dia bisa ngawinin titiang nangkel dor maning pacar mapinunas pikayun Ibu ya leda Torbaning manget ne mangkin tunas titiang pikayun Ibune mang ledang lugaraheur dewek titiang miceyang dewek titiang pacar ngeton yadnya itu sampara bunga no dia ya adanya kadia sapunika Ibu Agung mang ledang mapicering dewek titiange asapun api cekaluikan yadnya desang para bujana mijaya mang dana titiang pahit ada